Sanibonani ngiyabingelela ubaba uMnguni umthando wabantu into engazala ndodo wasikhona isehlelo namanye amadoda umathindwa zimvulo kwelasematshani ngiyabingelela kakhulu kuphi nakuphi obuka le video uMnguni ngizothi bakwethu emiddle zone 5 la kade ngisebenzela khona kunenguquko ezincane nje ezishintshile ezokwenza ukuthi kungabi khona ngizoba Mozoleti 958 RDP houses lapho ngizobe ngikhona 958 Mozoleti Road RDP houses emumva kwasebhara ngaka Shell garage ila ngizobe ngikhona bakwethu ngizosebenzela khona ukusebenza kwami kuzoba ngomhla ka30 nangomhla ka31 nangomhla ka1 ngicela uzwe kahle 30 nangomhla ka31 nangomhla ka1 July ngizobe ngisebenzela lapho ngiyacela wonke umuntu sisondeleni khona ngizosebenzela khona ngizokwenza imangaliso khona ngizophulukisa abantu bayazi abantu ke abayithim nabayingcenye yobizo lwami nabasupport umbono uyidlozi noNkulunkulu abakubeke kumina ngezinto engizenzayo abafuna ukuhlola ngiyahlola u300 ukuhlola ngiyenza zonke izinto ke ngoma prize ahlukahlukene engicelayo ukuthi wonke umuntu bakwethu engasondela ngiphethe imithi ke la eyahlukahlukene ngiphethe izinto ezahlukahlukene njengoba nibona nje la lana ngiphethe induku yami la okuthiwa umaphipha okuyona yona futhi ekhona noma ngabe uyidinga online uyakwazi ukuyi-order le nduku le u500 uyakwazi ukuthi uyi-order ikusize ikusebenzele yenze lokhu ofuna ikwenze nathi kuzoba ilotion yami la yokugcoba nayo futhi u250 uyakwazi ukuthi ugcobe uyayi-order online ngabe unamabhadi ngabe unesikhumba nomuntu ekubuka nje akakwazi ukubona ukuthi uyi-2000 noma uyi-80s noma uyi-70s ugugile nje ugugiswa izichitho ugugiswa uyashawa awuqondakala ukuthi untoboni yomuntu uyayigcoba lento umzimba wonke njalo kuseni noma ulala iyakushintsha isikhumba sakho ubonakala ukuthi cha lo muntu lo owamiphi wambunyaka kusho ubuso bakho ungabe leminyaka emincane kunawe kodwa uluguge ungabe leminyaka egugile kodwa noma umncane nazi induku ziyakwazi ukusebenza kuzoba induku yami la malamlela la khona engithi lembiza ngeke uzithole ndawo ungabe uqeda umhlaba akekho umuntu onembiza ekhulunyiswayo ngaphandle kwami lembiza lema uyichitha phansi uyasho ukuthi uphethwe yini uyichithe phansi usho ukuthi uphethwe ukhuluma nabakini nabakhakoma ubatshela inkinga yakho awusho izinto eziningi ngoba akusiyona uzifo zonke wawuqhina nje phansi lo muthi usuregisterile ukuthi uphethwe yini uzowuphuza lo muthi uqede inkinga yakhe izobe nayiphela abanye abantu baye bephuza bethi hayi ngifuna noma 4 ngithi 1 u4 ngoba umuthi lo phela akuyona lokuzana akona umdlalo umuthi lo uma uphuza nje lo muthi uphuza ke ivale ezintathu ekuseni emini ntambama kweze kumangalisa awuthengi ngisho for 1 uyasukuma bayaza sebeke bayithola lembizo ukuthi yenza ngapha nomzimba omubi ngabe unani lokho ozokusho omunye uphuzele nje ukuthi ufuna umsebenzi aphuze ukuthi ngifuna umsebenzi melala kade uphuzile ebusuku bayamphupha bayamcabanga ukuthi ubani akasebenzi ngoba awutholi umsebenzi nje abantu bakukhohle ukuthi awusebenzi hayi ngoba ngempela ungakuthola ukhohlwa abantu abakwazi ukuthi usibani ngempela ngabe siyamfaka emsebenzini nansi yenye induku yami angiyeqele angize la isehlula amanye amadoda lesinasi mawuthi ufuna umuntu wenhlanhla okwenza ukuthi uwine nanku udlala ikhasino nibanga intombi ufuna isikhundla ufuna ukuthoniphe ufuna ugazi nawo umuntu uyawugcoba nje kuphela lo muthi lona u500 kuphela uyakwazi ukuthi wenze ngimangaliso owabantu abaxakekile abayihluphekile abasafuna ukuya phambili abafuna ukuzama impilo okubabhedelayo ngempela athi umuntu sengifuna ukuthola nje isimonyo esokwenza isimangaliso naso sikhona kuzoba ke nansi induku enginayo le nduku lena igama layo ke uthiwa umalamba kubhiwa ke umuthi wesithonga noma wesishangane umalamba kubhiwa futhi uviva ushawa lo muthi uyintelezi uyabuyela emuva lo muthi uyashaya lo muthi uyaqina lo muthi uyasusa isichitho usibuyisele emuva la sikhamba khona nanku umuthi lo uyatholakala online ma-order ufuna lo muthi uyakwazi ukuthi ke bese ke uyawuthola ukusebenzisa noma ufuna ukuposela uyosebenzisa bese uba insipho le ungalamlela lo muthi le nsipho uthi ungalamlela ukukhetha ngayo nje umzimba wakhe uyawulamula
bangazidalwa ucindezelekile waphinye nomntwana wangageza uneyinkinga nayo insipho uyakwazi ukusizakala ugeza ngo-250 uyayithola ngoba ayifani ziyinsipho ihlukile kuhlanganisa umuthi la wagaya intelezi kwenziwa insipho eyogeza wena kade ugeza uyaklineka la sixotsha isilwane umoya omubi inyawo evuvukalayo inkwantshu uyathoba ngalomuthi uyakwazi ukuthi ugeze ngawo uyasizakala uyaphila yonke le isiwasho-ke lesi somaka Enzo abantu abahola iqolo abangenayo imali abaqakekile abafuna ukuya phambili njengabantu bonke geza ngalomuthi uthandwe indoda geza ngalomuthi uthandwe intombi uthandwe isoko ube muhle ungabi nasicito uyigeza nje kuphela kubaleka yonke into embi kuwe uyawuxuba nobisi mawuthanda uyaphalaza ngawo mawuthanda uyafutha ngawo mawuthanda into nje ekanombani esiyenzela abantu kuthiwa ngesizito isiwasho uyasizakala ngeke ngachaza ke la ngalelo khuzani ngale time yokugcoba uthi yagcoba akukuniki-ke bakwethu la ku-YouTube ngikhona kodwa ngisathe ukuhoba ngoba angiboni kahle ziningi izinto la ey'phazamisayo umuntu ubhizi manje kubuya angabi nalo ithuba kodwa nje ngikhona bakwethu angihambile ngiyacela nje ukusho ukuthi ngomhla ka-30 nangomhla ka-31 nangomhla ka-1 impela ngizobe ngikhona lapha ngizokwenza imangaliso kubantu wonke umuntu odingayo eze because FM ngomsombuluko abantu belalele ngizobe ngikhona inkosi yokusembuso ongenzeki kubantu la kumnguni kuyenzeka amen.